akwala ne koye no na me nti was pata se woni me no na ye adwuma me no na ye bidi adwuma adwuma ye no me no na wo kwaji lo na me na guarantee me na me garanta adwuma ye sike nya wa ma me once na tam ni na wo de ko tipa pata se etimi mi se wo no adwe kita wo na wo fre bia bo fan ko si be bre wo de wo me ku awie ka te obusiafo ka ni sem bebre dimi de mai di na me de me he no se nyam be ka na ye no kre dimi ba de mi ka se mi ni ba ana mi ni ba me pistan ma ba be he me ba na recently be se 2 weeks ni no frame se akwara no okope school amano nti okọ first baby school bi wanya nti second one no o say asami man o se wan na adi na ma okope school na man nti na ehu eka be 1000 wento tablet ma kwala no nsu ande oso na ni school nyema nyina be kwa kusi 1000 na msu mate mi so me de me sa koka adwuma bi na afi na me baje adwuma no advance na nka ma de menya bia asene ama Mami ofra na niabo fan ko sin na to bu asisi wudum se na ga na ye anya se bia me yisikani na bia maka se me hwe me ba enti bia na me do be ko antina me do be ko me do be kala me se me de mini problem se dia wo de me ko aye be frɛ me so ne am won meka sabe asem bia no e ba de dade na twa e de ano na eka enti bia kasa na e hwem na ne ane de e de ne be hu ne wum ti ma me bisa me kaka me wono no Joe Akure was so anaso was na maame. Oh. O so de no tell but onyi e de me ni wo se no. Na te so hu na che. Oh, me ofi mi nchen no. Ofi mi nchen akwara no be me fan say 2.5 to 3 years. What ni dwane? O de akwara ni dwane so ofi mi nchen achi o de ni dwane. Wanya 9 years o. Akwara ni dwane. Ah, ye ni baby owo. Nti wo ha na wa frɛ sem wan to boma baby ani ekwa ye bidie na adwuma no ode ne kwose wa na me last time ne ko papa bi wa family ga fan papa kwasi adom no so be ha akwara na man to itero so de akwara na be ba ne ye ni afa duro so na akwara na nya na fa hodie no kuma ba na obeje duro no de so akwara na hwe enna eno ano no o fra na o se me ye madwuma unhia na da age na fa no ko ma me be ma me nwale me da age akwara aka se bia menine kwa wa ye ma me bla nyi nyan ko nyesi kotua ho ka o uko na hwa akwara no obi a betimi ahwe no je duro we ko so hwe na ne wom no ba hu mu haibra okọ ma biem atase okay jina so ama mame ensemu a pajo kan wu ya no say mame fio asema pajo kan yi no ko ba ku biem pajo say mi ni nsem 25 million. Me imagine them 3 million. But yo, and then I make a choice. Oh, prefer to be here. So I can make no me be a man. And you control the new sanity. And what going to do? You want to be a mistake. No, Jenny. Or should we be going to let us to me, Yano? Just Mammy, what about you? Wabo bia o ka tell me ko abusia for no ku awie what's my antenna opa me fa mi sister number ma na sister say asembe na sister ka tell me Joe aye Akoma nti ewra na wona na kasa no mame me ba tell you mame David amagina so me ba Joe mame wo so obo udua wabo mi bia sister me abusia for say wo ku mi awie ama me frɛ me papa kwa bɔ na mane ne me me sister ne nya me frɛ bɔ ma mane mo ya dance okay jina so ama mame ada na wo yesa mame me mbɔ ni bia me ti aka amanya bulo mu me aka me ba no sɛ me mbɔ ni bia me friend ka chen sɛ ade a wo ye no o hye ni nye ya wan hye ya me ka chen sɛ wan hye ya sɛ na kwa na kwa na kwa ni ti ngo ma because you see how you nine you ti ko ba you ti work for you. If you call me so much for ama wa attract to tap la de we say me ya me so me ye obi every day man pass the catch and say we say wa ma to paya man no be some say na me say me ka say me go ni bien tin say me see de ya o fi say me na maye no no na malam for so try come out ko malam for no e na beautiful de on fa mame na me fan sha kwala no me bi
you need a me can do that because we won't do some of those. Man, I say, or no, the liquid grows I was yapping. Can you pass a little bit in the map plan? No, I man, you ma, me, and I'm a fool with the car. And my driver, no, your friend is a cola. And my train says, no, do no family for. And I'm back here for you. How can you afford anything to make you by the energy by the 5 years? You go to Yamu, you are coming to me, may go to 3 grand and make money in this time. Hey, now the pedal, and I'm sure you let show me papa see if you want some half land and bra. And I'll see you, and family got a panel. In this time, it's fine. Into the home, I dear king. And I'll be called my before, Namuko. Mammy, Miss Sammy Bunny has to be money bunny cook toilet. I'm making you job a kind of bra. Or what time is other because you can't 1 minute. Or yes, the two. Okay. And I'm here say agreement, me up for any game, but we did that. One say, no come for land. So, almost cutty baby, me not one woman change. So, look at the addition, baby, and Quaman party, but it's a little Quaman, I do. Also, you let you do. Miss Friend catch and say, oh, bless him, baby, and no back land and call. If you want to be to Diano, never want money into Boateng. Come here. Ama nyabo tere ba Joe mami me ba charge ma be na oye me ba charge me carpenter ni batana me kofo kabom kofa bidin kakra. Oh okay wadaroma won say waka ne bebre a chechire mu a won so wa chire mu se edurube bi na opayare sa ma akra no o say ya me pa charge ama nyabo tere esa akra na pomu den ye pe sa wo so jitu sa aha what's a surgery be 3,000 Ghana cedis of was say yanko boana akra na surgery ne enye ana de oba bia so de akra ne ko surgery ne was 3,000 30 million 30 million ai wala me for so say yanko enti dabe na omo say date ana wakwa me ya chem say that na dabe na apamu was mfie mienu nie okoma ye share ni date na mfie mienu nie enti sabre kura de 3,000 no ara na doctor no wonye no kura de ba ko wonje enti wadaroma ma ye hu de wo de ba emesi ye so na yankasa ye ndie ni mu enje oba ne kwansi o ma wo de pache mama che enti yan shu anim da be pache de ending of this month that's right okay ending of this month yan shu anim say obema ye say on say haye etiefu oti ahefo ohwe oti maye hu na omunyina enye adansefo but so me for so am 2,000 na letting that me ban kwesi say bro san minya na bro san so dia me am committee ni akle ni na kwa nka mepe okay na ni school sam ne so wadaroma wa hwe ho asema kan ma yen say school ni dia ya ni wani mu ya o so pache yo mate anti school no so wadaroma wani die mu menhwe anim da bayi ma school asem no ni akwa ni say o say ebe cost 1,000 ana me tell say ma ko we djuma bi ko enti eno ho na me de mi 2 na mo enti ka no di advance na hank ma yi yes kana man enti nya bo teka ka ma no fe bia ase atembidie diabo na fa nko si do bebre na wo so nsa kwala na wunye na oburu mi dia dia be de menya de na kwa dia ma eno na ha me no do de wo de say me gusu to me nsa do de me drink ase na na ochina e ka me nsa na na ochina wo number message e ka me nsa pe meso na wo na me de be fa so na wire dance e no ahu bia because me nim say na kuma na tie o man 1 cedi cross o man 1 cedi o man 50% cross o man nti wa ba mu ide me pepa na nya dance me ntene ma na wan kasa bi du o na de hye nsa na so wire dance na sa o ko tran ba bi na o kasa man fa ma na wo mu wadi ma dance okay Joe mengu ya ni mu ase ma yan sense from why matemame jina so ama what the amana me kasa mami nyabotre ama mami ubetimi akwa asama akwa fambre you why matema nyabotre asembia ni wede sekan atoso atwa ne da biara da ye de ano na eka enti menhwa ni musanka aba ye na ye de sekan atoso ye fer wo nyabotre ne yakasa wa kyerɛkyerɛ ye mu ya be ya dansefo ma boso menenso na ye nhwe so won fa mmade a anamamo fo bi won ma na yetu ye nfa kikikiki nya de nyabotre why
on kan okura on pese ame me say ya be ya dance for se won wa dada wo a ye so be dada ya na ma say ye ti bo mi nta maka ye be he tie enti waka nya botere wujitum me di mame me da se me ko nche anu no oya ma me ni aso me da se ye enti wo be ye wa ye be hwe so wo be ye ni nyina aka ma why ma say me da se pa jo madam wadaroma ye be hwe ani mu aye me ba che ma na ti so number ni se gini se wo dey save na Akoma FM se be ya Awuraa mfi Akoma FM pa che ye pon person ye be sa frɛ why me ba che ma me afa na pa we no homo me pa cho mate me da se me da se yo ne bye bye okay ebusuafo se ya ne ye no e ya asumdue e ne ye pɛ ye mpe dede ye mpe kaka wo tiatia mu no first ka ne mai wo tiatia mu no fa mai e ya asumdue na da bia ye penti ye be hwe ne ye de akire se de be ya akoda na pomuden ho nsem ebetimi agina bra ne ye koyanim na ya ni Piwak Natural Health Services mpanyifo akodi nkomo 3P fo no wo mo atena se oba ho fedua watena se agegi adem kama oba pa ma ye nuami nya it is say yankopanto eta Yesu ase meso me ho ye pa ma ye fenso oh se me fiesia wana mo so na me gi fiesia so kakra se doctor ho ye de yankopanto ne ho ye pa eta Yesu ase awie yi me ni madofo metiefo ni mahwefo ye twen me da se mechia etiefo ni ahwefo nyina enso eye 3P garlic mixture a free Piwak Natural Health enti ena mewa ha garlic kroje ne dia yesa edro wanwaso yemfa nka eja yemfa nsuo mfremu enu ntimu ahoden no ejina ne naso yie pa eye ntinim akomam ena mogyamu adwuma enu ntie bia na wo fie wo hweme wo tie mu yade bi fa wo ntinim akoma ne mogyamu unya dro bi na wo no ma ne nyina betimi afiri ho ama wo nso wade wo ho na nsensuo ne gugu pa wona wo yare ahotutuo no ha won yie pa ntina won kasa ma wotutuo na ba da bia no atwentuma akuri ne ho obi kura so de bandage abon na chese wasane a wo wo na so akobobo no ase timi kura de yi to de to de blocks atone so ne ye twetwe awodden no na tutu edupa nso wo ho edro ne 3P garlic mixture ada na won pe binto ne bo nso nya de garlic nyankopon ne boy ade bia nyame boy bia nso mfaso e wo so de maye enti obia mpe binto na emmoa enye na ensanyale wanyina emfa emmaye na ene ye hye esichiri yade ai kan se diabetes ansa na mama fa doctor number no emma ahwefo ebia no obi pese ofre ne twetwe enkomo number ne 0248 92 88 24 empempi na ya na nipa dwen se esichire na yedi no eno na maye esichire yade nanso nhwehwemu bia ni wa ekire se esichire yedi no eno na ma esichire yade na emom ya na yetufo se we obi a wa esichire yade dia na esichire na yedi no esu ni mfaso bia emfa mmawo eno nti emfa wo ho entoso na nyankopon a obo ade no hu sese yedidi a ebeboa ya ma ya hoden eno nti na obo ade bi wo yeyefu ni ma yedidi a eyam aduane emaye enti bia na wo nipadua no wo de wodidi a enti menyam aduane ye emawo anasa ade bia nyankopon boka nipadua ne ho ye frɛ no pancreas eno produce ade bia ye frɛ no insulin se wo nipadua no entimi produce insulin no bebre ema wo de a na esichia na se glucose a ewo nipadua no build e wo mogya ni enye ho necessitena eno ne ka ne se obi enya sichire yade diabetes yibi no enye sichire fitae ya yedi ene ma ye sichire yade eno nti obi didi sichire kitikiti bi susu sichire na benya sichire yade enya no a ena eni ne mmoroso nso na emonya no na de yade na ma wo eye niema bi ewo nipadua ni ma enkoyie no ena ma sa yade no aba eno nti ya ne yetufu se wo ye obi a ope anadwodidi a jai obi ho a ebobe no ndu baako o man fufu a obedi aduane bia wabodi nse aduane ne nko ade obetena se ahenham adi ni nyina wo ye kese no de kwanfa wo ha obi a wa ho na wo ha eba se aduane no entime nyam na hoɔden wo se nipadua ne nya no entime anya na akofa wo ha obebre adi aba afi obi opensa den no ensentu agenje entu ohaw edi entina broken heart ya che wo se me no monsa onu ewu se me no monsa ne de meboa ma de a che se pija me bafo oh
ensa ne wura nipadua ni ma e won sunsuan so e de ma nipadua no e fon wuntine twontwom wuntine no enu nti mogya ntimi ne afurisa ne mfantine nim enko bebe esese ko na mogya ni afurisa ne nso a enuane nuro bi ene mframa bi esese wo nipadua ni nya ebia ne krompo atu saa ne ma ne boa e makro ni timiwu na wanom nsa ma wuntine na fonfo a mogya ntimi ne afurisa ne bede ne kroto ho a ewu enu nti wo be hwa obi o wasiche yade bia ne kroko eden pa eden obonse be wi ase na bebe ekro ne toye ne wo se yekotwa edi firi ho enu nti abere bia wo se ye hwede edi koye yam ni yie se de be ya enware na ye di no ebi boa ma apomden enu anso san kofa yade edi breye nti ade na wo mpa dupa na wo nonom edre wo yare o onyare o ubetimi anom enkofa wo haw bia emrew boyade ne nkaye wo ni padua nim se wo de edro bi wuram enu nti woni wo ni twaka bia emane venture kola mane metena wo so se wate ase ena sa esiche yade ebia na wabusuam wo fa bi wo maame bi wo nana bi wo bi wo nso betimi anya bi e wo sa kwan no so ya na eya se wonya hwe batanam se wabusuam ni mehu bi da obehu ana na ne maame obi papa obi onso nya bi ono nso nya bi enu nti na dro na abama ye nyina se ye mfa mmɔ ye ho ban se de be ya sa nema we nyina ebe firi ho enyini enso time de ba se wo nyina na nipadua na twetwe yade ahodo bi ma ono ankasa na ho enu nti etime kɔtwe ya diabetes yi bi e de bre wo nipadua no enu nti na doctor abama ye nyina se 3p garlic mixture e wo ho e ma o pebi nom na sanyare wa we nyina emfiri nipadua ne so obi o wasi che yade obonsa wota adwonso ntentem pa sene na wo dwonso kane no asesa 5 minutes bi ade dwonso de e kwam nso de ntent ebi de nu 5 sisi a one netewa e bufu kura keke ba dwonso be 30 ansa ka ne begina saa kese nyina ma na anwonso abon sa wo ye gu ne ho na animguase ade na wo tena ho aba animguase we abeto wansa abreko a edupa nso wo ho ebu onso abon se ekom taade wo ntentem ekom be de wo ntem nso kom nso de enuane ne nsuo na wonom na ebo aso stain wa ma wa hoden no ne nyina na wo san adwonso ba no nti da bia na omo aye ha woso timete preko pe ye bedwene ho aye nte ase nipa bi wo ho sa oye kese kakra bia na ne so asan ate nyare wo we nyina de sansunsuanso ne ba eya na ye mfa ye ni enhwe edi ye nya pa enti wo se ye to edupa no na ye nom na eboa ma ya pomoden ho nsem egina ne nan so se de be ya adwonso ntentem o ekom ntentem o sa ne ma ne nyina be firi ho wo wa bonsa wo nan ne wo nsem ta ye utitiriti wani so ye wisiwisi wo hwade a unhu ne papa ne nyina ye esichire yade no ena akofa sa ohaw na ba esichire yade se dem di kanka ekuro tuwa eche emuda enu nti mesra maame ne papa menua mema ade na mo tena ho ama na to mo ansa edro ni ye 3p garlic mixture garlic ye wodwa so ye to ede ye aduane spices ya eno ene ede ye edro no on fankenja unse edro de wono ano ayesi mu ahoden etu we nso de on fankenja ensuo bi anka ho eya nwanwasem ana watimi aboade afa abefu nim de kwan so atwe edro na free garlic nim e de agutuom enu to obia mpebinto wo hono mabonsa wo hota ya wo mre pa wonim de waye bia enso mra wo ye aba wo so ne nyina e kyew se bibi nkoyie e wo nipadua nim enu to wo sa pe na wa pe 3p garlic mixture na wano no me the doctor number no e sign atudwa na matoa so number no ye 0248 92 88 0248 92 na eya na doctor enye adro ne nko na opese ye nto oboa yesama ye nimde e wo kwan ye befa so ahwe ye ho so yie so haha ne numbra nyankopon bo ye nyina eso wo mfaso enu nti doctor wo kira wotimi kira adro bi a wo san to ana wo tete noa e de ye wo ho a ebeboa wo enu nti wo fie na wo hwe me wo tie mi a wonim bitter leaf aye frɛ ne se wonwono na enwono pa ne nom ya ebi posa nom ne sa ne nom ya wankantini ma wontimi ennom aha edupanso eneton wo tete sa bitter leaf ya aha be 10 now de nyenya kakra afra now de akakedro nso afra na wa blend nom na nopa enwumre na wotwe miensa obonsensa kiraye bi ebeba nipadua nim ama se si kire yade ne niam a wo hu ni nyina ebefiri ho ama wo nso watimi ade wo ho esi kire yade nti yetwa obi nan
esiche yade enti ye twa obi nsa esiche yade enti obi ani afra etimi ma yom kura ekofo edro ni ye 3p garlic mixture obia nkope bi na onto woni wabusua na monchemfa tobi ma oba na woko school no tobi ma wukunu nso tobi ma wo yere o maame no wo nkrase no ena ado ni nti kakra bia na omo honam no ago ni sisi ye ne ya ni ntiremu etwetwe no unya 3p garlic mixture ma no ma apomoden ho nsem ebetimi agina ne nanso ama no a bibia nso ebekoso wano enu ntime kanfo edupa ne dia ma obia bebia wo bia ubetimi enya edro ni bi ato enye na ewo pharmacy shops any herbal shops edro ni nso wono ma garlic no enje wanum na enigi sema ewom ne se wono madroi na ebia wo de edro foforo so se ye bibidro anasa abrofu dro no 15 minutes ubetimi asa no maka wa enkofo ha obia enfamro benom abrofu dro awie benom we answer 3p wonum wi 15 minutes abetimi anom wadru bia wo emfa we bia enya wo hwe enhaw enu ntinya dra cause ham ama wo body no boa garlic die obo o se bon no Bonnie de obi won ma ompe pampan nye enema ewo wiase nyina. So hwenenom ye pe so hwenenom anke twade ewom ewo wom ntu e beboa wo ama ne nom no ayemre e de amaw. Ba bia wo bia nso betimi enya bi ato. Pharmacy shop na ewo wa fichire ho ne bia na woni me ka kire wo ne omoton bi. Koho wo kwa so 3p garlic mixture ewo to emehwe won so a ebo eni wurobem enu ti hye sa nyema ni nyina nso ansa na wato edro ni bi ebia na wo hwe me wo akra okanshi na wo pe edro bi atoko kenswo coffee sam na angel herbal ne ko pebi ashama be ko Ecus pharmacy Tema community 5 Little George Madina health alert clinic any post office no eni di enimu hye Kumase Kwalinak herbal Dani herbal na Chriske herbal be ma obi ato hoye Albert Sam herbal Takradi AA Mensa Koforidia Gabson pharmacy wa osimumu ni Away Enterprise ene cathedral no enedi enimuhwe sanso na tamale eye wo fakojo herbal eben electromat no obi anko pe 3p garlic mixture na omunyina enonom na emwa Kolinak Dani herbal ene Chriske ebe ma obi ato bebia wo bia betime nya dre bi ato to obi anko pe binto na edupa ene ton ne ho me the doctor number no etwato na ma sorry so ofre na so obefa na waje wo so enu nti emfere obi wo ofre na ofere ontime nkyere yade ni mu enkyere no mesra wo ton yade na unya no adru kyeremu efiri ni tiri so kosi ne nan ase o abotire obeti na waboa ma wo so wade wo ho number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ni aba medase oba pa ho fedua na me nhyira pa se wabema ya pomuden ho nsem ne apomuden kyerɛkyerɛ a ye behwe ne yedi so aboa me ya pomuden ho nsem etimi agina brane abusua ye to ankomodie ne so na ye be na so phone lines no enche ye be bi atum enti sesi ya ifa wo pen fa obidie ne fa wo chalk ne fa wo pencil no ne twere number ne to na ye be bia no na so atimi abem na wabekasa ana so bekyerɛ wa adwen afade course yi 0243 114497 0243 114497 03224 98035 03224 98035 pegi yankomra era medase oshimbre die anka de obenya bia ewo se udi yedi no de ewo enye de minya nanso esan osayare enti no ama wo sa aduanim economy ni ayedendende so oriata so enso nya wa osayare ama o chichechichem we na medi we na minni wonni sika no so obeden na wasasa anuanim saafo no na American for power specialist herba asoye ede ama wo se komama nchen ne koka wasem eche no osayade na adokoro wache no okomama nchen a mese obehwe ama osa no adwane kra ejawo osanya rabebre se kompo ebo minimum se necktie mese komama asoye dompe no emu ahojo amadani danyina na sasabro achewo ohohonam etutu a okomama asoye a obehwe na watu ase ede amawo siatika de bia ewaka se eyare bone ankasa behu na oto ase ntini no ayire opampen
woni ne kono de nan epempem fom se bi asa de aboatia afa ne nan so nenso yade na eye ne sa eno na broni fe ne sciatica okọ mama so ya eye so easy de mano se brebo no ehuhuri na aye kese a me se fa wasem ekọ power specialist eba na mama ewo ho de ma obibia hepatitis B yare no mpode me se 2022 power specialist eba any hospital a ya born abaso se wa bon modern ama hepatitis B yare no ase atu wa bon modern ako ama na kofom hepatitis B yare A B C D and E no okọ mama aso ya obeboa na wahwe ama akofom mama esoso sa de edro nwanwaso de aba edwaman so bibi ti se edua ya heba malamix etu fever ya de no hebatin heba mesha eno soso immune booster GKG eno soso eboa memema na mubibi no esini tras ne soso eboa emani kenya ne ho cough care heba mesha eno soso etu ewase na edua ya heba tonic eno soso emojedro nwanwaso kumase fo no mfo moni enche feyi ase lake busom twekwantimpon so usi ubesi o Jesbo filling station anase aya junction o de ofo trotro na wo say make power specialist heba nemum ayesi nya ya junction meti fo ni adroba fo ni nya ebesi wo honom enkanfo so omonko kwabenya obe ACP Pokuasi main road no ena atakwade fo so enko Anaji estate eho so mama ebe Anaji MA primary school no ubetumi afre mama ewo numbers a edidi suei 0244 54 4422 0244 54 4422 anase 0200 038 3831 0200 38 3831 anase ubetumi awasap no 0555 79 78 78 0555 79 78 78 me pacho wona opene dodo so etu ebetimi akokolinak omo Ashtown Dani Heba so ewo mrom Apidank ewo mrom Fredman so okewo ena Misty Heba so ewo mrom mesrew ko powerful asoye na mama emfa edro enkan mindset travel and talk consult say wo pese wo tukwan na akofa eniema de ba Ghana beton anasa opesa okotena abrochimem na wo ba obrade a ene o seye bra omo asoye midikan kai mi se ohwimbre obi a ebunu yonko efa so efise omani mo yede nankasa mesra o memfa usika enkoma frakadam for emo ndi usika enti no hwehwa mindset for achi kwan ewo airport runabout omo ben police station na from 0508 368975 0508 368975 0302 908398 0302 908398 ko myself travel and talk consult for home se wonya visa na wie na opese omo twa ticket mawa ombebo mboden etwa ticket na mawo se opese ukosua ade so ewa amanani a me se ko mindset for asoye se ye UK Holland France Korea Japan anase Germany ene hyehyehye visa no abendendende travel insurance so mindset for eye ho adwuma hotels and hostels reservation nyina omo ebeboa na omo de se adwuma no ede amao se opese o ye passport visa ena affidavit ene gazette nsensem nyina eye easy cry ede mindset for intimate ko omo asoye ne koka wasem kire omo na da bia meka me se enije se me wo mni se nyame ye wadon na omo je visa ne mawa wakodonkua wo yire anase wo mpena ana wo bampo no visa no ebebo mboden akava saamfo ni nyina ema wo ne omo nyina atukwan akwakwakwotena amanone Charistic Ventures for omo ene de Zahara nupa no ede abadwaman so hindi heba malaria do nwanwaso sonko Zahara G nso so etunyare wase Zahara man capsules ene nso so edi mema nsem omo ema omo di mensem ewo mpampa ena Zahara mesha ene nso so immune booster mesisa niema bi egugu wedie nani amana ye prekesen anase yade bi eni wodi epinise ye kona wontumi nkobidia ene meso kokarese for aso ene kope enu amdika mo boy so bi na no mani tu yare ase ema opa se wo honan etwetwen wontinimu enyina asisi a beso kope enu pay bi enom emema ne ma no so a
mase ho no anika eni ho no Zahara force mo mpa enuro ni bi enom na bebo mboden ama wo mema yon asipi na ama oba so ma yon so awie peye enkoda kro na ye nkasa memba biem enti misraw ko Zahara for aso ene ko pa enupa ni bi enom ne dudum obetimi afre charistic for e 0246 348334 0246348334 anase 0248 569335 0248563595 era peg me da se papa 0243114497 ubetimi afre no abadwumadie no esubin 0243114497 0243114497 03224988035 03224988035 03224988035 0243114497 0243114497 Hello good afternoon Hello. Good afternoon. Afternoon. Eba chodi ni baby akasefi. Mpacho ni kasafi kaswa. Eba cho yenti. Only labor. Eba cho minti o. Enti o mo TV ni so. Lower TV set ni bolo. Mpacho ni yatene labor ni kasafi kaswa. Eba cho minti o. Mpacho enia yasema ni la nepesa ni kendi. Abugari kwa abugari ni Mwenye ni mupana ukupata nini libano. Okay. Yo, yada sepa. Hello, good afternoon. Afternoon. Me pacho dini baby akasefi. Ni sefi Akua. Okay. Ni pacho adona asembia ni wada kumensi area hoa. Ediabo kwa. Ediabo. Emma diabo nton no educate me kakrase bema eni oba asitina eni diabo na wuti onse onse bi adsemple na ba mu studio ho die mba kan de diabo baby adey ne bata ndamasi Yo yada se papa hello good afternoon 0243114497 0243114497 Hello good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akasefi. Ya biduma na so. Okay. Yemi aba na me yemi ya pa. Mama o ma banka so emi tinu agire. Na sen ko ba me ko ja kra no so tu ba na no subi. Yo so ze ni emi ya se ya pa. Mame ubetimi wan ka betimi. Me gida kwa no so agire bi. Wow. Well, I'm here to be. I'm not going to be able to do that. Hey, but here that's it. Na kamora ni akra na shift sa 9 years. Hello, good afternoon. 0243114497 0243114497 03224988035 Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Me pacho dini baby akase free. Pacho ye fellow Richard, me kase free so to me pacho yenti we. Me pese me kan bi kakra che woman. Okay. Ombre no ho ase. Woman no no opa. Akra no sebi yare kakra do. It you free be man na. At least they know what to say. Ejumuni to say na kasapa. Ni jiska won sika dia na vovo. You know my who because said you probably was gonna boy. That's what I say. Don't know who you need for. It is a free cool in the now you Johnny Jam. Young would do money, do money, do you? It is a reason now, but I know you so attracting me, booming me. I just say, how do you must a free cool now? I'm not worth it. You need a studio in power, and no was so do or bank Casa. No, Casa. I'm not wanting to become and not from the Yes, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho dini baby akase free. Remy, Nana, I'm up with your papa, because I speak quite well. Me pacho yenti we. And Pacho, ma, me no, Antino, Omben, Okay.
kasa o kano in quite me chinkra no no who said yes man no kano dipe and your bow no be kasa e kese nko petina tunu o du suga ti said your bow e no a ma me na wo kasa we e chinkra dame de me kan se akura no mo se ko e stage kai ti se wo se ti ma ti ase o kus I don't know how to say you now we are physical around the kus. Any problem? Okay. Where are you saying? We are physical for any stage. They say walk school at them. I don't know what you say you not only dry enough to school. Okay. If you're always in here, that's it. Bye bye. You bye, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me ba cho dini baby akasefi. But try me into working to the AK problem. Hello. Hello. Ba cho akasefi he. But I'm going to Kumazi. Yentie we. But never say me carry family say. Onto no boss na relationship no more to no boss pa. Okay. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. 0243114497 0322498035. Hello, good afternoon. Wafei. Wafei. Ajuye gawate. Enka also. We are temple blocking. What how it? Amicha biya no pass social book ya dala dadi bini. So make a name okay about one go Michelle. What I say? Say Akula. Say ya say na pomu dina. Akula bere o school. So edi say na pomu di wia. Ene ya say be actually ya di mefa. E ni na pomu di kwa jima kwa ka go show di mi jima. Di say be can dey o mla from e di be ya fa ho. So na say tibiti dia. So ni ya wati makra. Na ko ba original jira ba. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me ba cho dini baby akasefi. Me cho lower wo TV set ni volume no. Good afternoon. Tie me fi mobile phone so why? Manen konsamra. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Acho dini baby akasefi. We are Akua number 2. Okay, yentio. So mini abano se na we no me shetu sisi ya na no ya ya na anya abutu ma bamba no we to ma de ka bi se ogani mi sika bi bre ya ma na ye dumanti ima no we no dia boni na skari ngina no ya ba ma ni ta ko aja nkwa no ba o oye ya go ba no kan waka ya bi na nya kwa ya kan wa ni ta ni ti ya ba ni bi so ba ro kunu waka za ro kunu ro kunu o duko ni jamu sabu ya muntu for my way. What me kuta ya mu na my. You. That. Yes, you are. Hello. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon. I don't think a man to make the best time of men. I don't remember yes, you so down my mama, but okay. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. 0243114497 0243114497 Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akasefi. But Madam Pukuya. Okay. Yo. I pacho ina mo yenu. I can't say more no maybe I did to one. Also no maybe na mo yen. Me pacho si subiem. Also no mana mo yen ina mo di friend scano. Star 439#. Because be a more no maybe I'm the same my there be star 439#. Why? Yeah, ma. Star 439#.
numbers beba number 1 2 sa akosi 8 na wa select number 6 no ubo 6 ni shemu a eya Akoma FM bebu sa wo say dodo say na apesa woto ba ku bia ya 5 cedis e ba cho wate ase aha into ya ne say beba why okay hello good afternoon madam ba cho dini baby akase free yenti we ni abana samina okay ni Akoma ni mo pa ni ya mo bibia na wonu awon mo na ma papa phone mo nso na o mo ka se oba ni nya bodo o ni ka sa o yese ni tanka ya ni a akebe o mudana o mo ni tanka o mo mana afisi ta problem na akebe o mudana ene na aba ni kwasi ebusi ya ni bibi ya me e mi kama kwenti what you say oni ni bi na la bebe jawo anya yese be ma yenka ye bebe ni mo tenta ma ndo nta me nyam na be ma ni bi ya mi le be twa nika yo hello good afternoon yes. Pacho dini baby akase free Na pacho de bibi sika. Pacho yo Ode adama. Na me kan pa na obetre. Ode hwe asema ba no hwe be no nke. Me no tisi ya. Nka ka dum kanka ayi ki hwe be no hwe be no. E kasa ani je o ka bia o fo no ntise. O papa ba oba wo so. Ayi adia be no ne be tuni na ntia ma na sa nyina no wa to no. Ayo na brabum. Ntimi da me so ka o be no o kasi a o so le mama. O kasi a o so le it is such a person you see. A dear pana about you the trade. So you should be so which my Kawasama, Kawaso. It is a message across and Pally say. And Kabana can say, Naka by Kawin Babafa, and never looking cry, Captain, you say, and looking was it. It entirely said, Demon, you know, uncommon, and the bush are Russian. You know, or a quattro. Say, I drink partner the cancer, money in New York. Okay, yeah, that's it. Hello, good afternoon. 0243114497 0322498035 0243114497 0322498035. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akasefi. That's from Kasofi Akua. Okay. That's look at come the course of my me pacho ye ni de akire pa ye se wo de abeto so ye remfi ye beko ye se ye ko nra na bibi besi kwan bibi ketu abi ne besankra na yemem ko de ye beko ntinya me yadmo mo hwe anim se wo ku ada di anim ya why madaroma me pacho ye da se pa ye da se nyame yadma Wednesday Nyankopon de enkwane ahoden dom ye ne ayebeko why okay yeah that's it pa hello good afternoon 0243114497 0322498035 osu betimi abaso na de yaka nyina wo so wa beche wa dwen e de afa ho dank herbal complex for say brabedwa yaresa e wo mu aka che sanse ya de ya nipa benya wa ne free ya de ama me ne wanse ni nyina ya recruit ya ntifo ni chire mu ewo Kumasi pechi number 2 omo Ben City Life Hybrid School no na wa friend panyifo a eda ya resabia ya no wakọ na omo tunyalo wa man kanka ene STD sahodo ni nyina 0266593303 0244017556. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Pacho dini baby akase free. Me so pepe tena sia no obusa na me de board e mini pon ahibia me sere mo sise me ba che no kotokoshe baako nti se 1-0 nso atrema baako ayo papa mba chope ge yi ara ma na me de board mi hwe bi nti mini de ko hello good afternoon asemo 024 sana sem hia we se 02 minim bo musa minim de ko bi akora 0243114497 0322498035. Hello. Hello. Oh, too bad.
0243114497 03224988035. Hello, good afternoon. Wombat tablets abeja my so we sunsunuro soronko aba ya de kunsonsono afri yeyam ya de tunsonsono ase otuwa wuntimi ni diye na ho ye ocheko o de yemfa obi wa homa ne somra. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pa cho di ni baby akasefri. Yes, I'm calling because of that contract. Me pa cho yenti we. Ababa ya se ni dia ko dia ni ababa sende kasayenu a ode bae ni dan so bi kan ko to na ni se we bi dan se kasa no bae ju an sign ida se na bi bia bono o na ta na o that life ni ta not ni se ni lo wo ni asante ni ni na na se ko titua o mo life nko ama se ye ni ko ni na so o ba o so ni life nko on PTV one here we are ko tapa sana ni am ko ya on na tapa buntu don't we kata ni advantage because advantage on na do sen ko ya akodano it's the ba on ki don't come. Okay. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me ba cho di ni baby akasefi. Paso le kasafi anya market. Okay. The same ankejo. Me pa cho yo yenti we. Madam, I say, no good things that we do not have. Amen. Madam, who's my country, I think a catcher, and I say, I'm the Munimo Sanwa. They will come as a man. No, Akoma, so no Cassad in India, Mumma, or bad you blow much in a bema. And so, down the Bema Cassia, Bema to a chat as we said, they'll come with Janajao. And so, Bobby said, Bema, no, do not no, can't support to no can't send a send big as Sabatani. Oh, on one you was sad as you could be Janajao. Only a corona, my said the idea you're going to be idea, but no coupon be a Miami. Oh, and to the two brassy, if you had been, no cocoa, that man come on. No one should be a local, no could be park on this kind of bar. No one you know this Saparano. Then, who bring them money? No, but for the money, now you can't pay. Then man so wacha da so ko be janaja. Okay. E be janaja. E ti na se enu man so se on be masi. Okay. Yeah, that's. When men masi kwa, wa men masi si a. E be bi. Ona mama, me to so me so we ni kuma won ti na. En ti se akwa ni yale aye se akwa ni yale ansa na ko school. Ndi on be masi. Ni so ka no. Yo. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Actually, ni baby akasefi. Me dey here from Kazafi, Katamanso. Okay, basho yenti we. Whether my senior edu pa mo ye. Na, the person come in say, oh say, if this are be na say. Okay, in the key point say, bari le jani da fara jani ya emira no one nation. The second paper making man say even na di plan of person who be oba no one can say oba honum na woni be bia oti na hotel kra ya be da kra no ana obanya be ni so obanya be bia ni ho kra be da ni se wa nya be bia ko hotel na oba say oni ku neti ba ta oti ati miti opa ni say ewe be mama ju say ofa kra ni de enja ni ko ana ni be mama na ja kra ni tu ni so emi ni be say o kasa so no oba no say o turu bo afi na oni be ma ni kasa ni ntiase na be ma ni kasa so ni so so say na ti ase ni bi ni na o si handa apami ni na ewe ni say ni be pa it be ni shira na oba no ni turu fo sama ni bi so ka say ma ga ja ko na tu papa ni so on so ni so no oba be ma jali fa ni no oba ye ni na kuma to yem abi sikare de oba bro so ko pan ko ye bibi ko ti ase nti e ni be se se na o ti handa ya sam fa se be man so ate ni wa fi na mi nshira on yo ke ti pa ni ko na fa to ya di right amen me da se pa hello good afternoon Good afternoon. me pa cho di ni baby akasefi So ko free wa fi na Adam. me pa cho yenti we So oba ni da na ma ware ama mu ware.
Me pa cho mo worry e ba na abo mo ntem. Aba na aba ntem. Sometimes we are the side na aba. Side na de side an ko mo ware na mo manufo ni papofo we phone ni hubia. Nkari antimi ndamisa. The sometimes yan kan kira mbano. Ni ne bano bia na mo bia so no so la sa no. And so ni bia Christian. Okay. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Afternoon. Hello. Pacho dini baby akase free. Pacho from the band. Pacho Kikatwa. Me pacho yenti we. Pacho Obano. Wanya de kwa because yes no when ankasano. A man is here man mama ya mama ni e brepa because we know Obacha and so Obano will say mechi. Uku view. Any view. Etiseyo ona na ese women bobla that is how take a clear government in pay to bana for the afa owia o se me no wa won tina hwene na me no tina won tina hwene and se e ba na sa ha den me somo oba no me no nkata okay yeah that's it pa. Hello, good afternoon. Na me di one bat tablet ho adanse e de a kire mo se enei o pensunsunuro papa nom ama won so watimi ate agina na bibia koyi a na one bat tablet na me kan fama wo sunsunu betimi akun ti hye nso. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me ba so di ni bibia akase free. From for one akase free obuasi. Me pa cho yenti we. Yo. So wo hwa ewiase obi eni ho a wo chirifu asem akodo. And then be a mushi. One of the for food, with the piano, Sakulano, the Pumudin, and yet saying, pair, no parking on. So I can say, you know, who be paying. And keep the man one fee. One for you, yes, sir, I should know, I don't know, I'm so. Yes, yeah, that's it, Papa. Hello, good afternoon. 0243. Hello, good afternoon. Good afternoon. That's what didn't baby akase. Afternoon. But the person is yenti we. Hello, the person is me pacho yeti wa daroma. Pacho ebia so ye se dan o ya bo chega dan me de ye ni ko ye. Oni e ba ya kola. Mo ga ko ni na fo ni de so dan so a. Ito ba ni on ka so show you tell or so for them that Akoma the one show me it is so the level so dia so ye ba ni ya go I go try dia so ba ni ya go so show for them so on ka dem da so so okay. Yo, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Afternoon. You got your dinner baby akase free. I'm asking you to okay, yenti we. We got to really have an answer moving on to some time. We are not so banning up with banning up with you. Everyone is doing so, dear Colonel Johnny. Your Bama Diana said, yes, or no, Bawa. When you said, dear, one or dear Colonel Nipano. I was so shocked and I took a watch son and took a no amount of papa. Now, said, dear, I was so I will tell you that evening. You will find the things I will in your rather. If you are also, will be across your banner, young Cassandra, every energy consul. Lemon baby, they have been more yet, no more. So I said, already, this Akolane, okay, no, okay. If you are in your consul, most of our normal canon, I say, or went to a banner for you to a banner. Okay, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, afternoon, Auntie B. Where you are? Ah, okay. Me pacho dini baby akase free. Ikasa free tema. Okay, pacho yenti. Pacho obanu adiana banisa. Sometimes depression. Enti the way okasa no enye se me bi o anya adiana se. But sele obi a ni nfa no na wonto a ko ba enye easy sa enti oba na
ma be man mu point figure say wanyade depression maybe or fa depression onu kwa na jo ontunda anapa ontunu nya shiri oba no nyame ma na akoma no ma na wondi. Okay, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Bacho dini baby akase free. Bacho mtakasa masamu. Me bacho yenti we. Bacho mama so muna obsesa na omo ha be mama dodo. Thank you mabo. Okay. Yo, Miss Medase. Hello, good afternoon. Good afternoon. Bacho dini baby akase free. Me kasa free on football no campus me bacho woso. Yeah, me bacho oba no afemuna. Me kasa mi wese. Oba no ndo dia ngede. Dia me kasa na se. Ya wo tinisha me kasa ya mi tia iti na. Be ma no obi akora ni jana na wan kan kire be. Be ma no ti be mu ta akora na ha no wo me ndi ati. Afisha pala na se. So na fere so safu ya ni odo so e se ko pasa mo ana da to su ni so ne kire mun ka bo she be dia akola no ai do ma no ke juma wo ya anya se dia pressure be diri ni na mana kwa akoya dia wo ye because for so go take time when the baba bo na kwa ko pa ya ko for dia be ni ka bu wo jo ya na mo ma yi se kwa on sa so a o be next time o be ya. Okay. Maybe actually no for your being me pacho yo. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Okay, madam. Me pacho dini baby akase free. Yes, me Ongoma. Because of your boss. Me pacho yenti we. Na je ni na we. Ben je se ben ko ti ba ira hu. Ben ko ti ba ira hu. E be ma. Any about family to and the things here any about you maybe a plan quartier in maybe a very big that was Germany is Mama all very bad. That was it. Yes, you that's it. Hello, good afternoon. After Pacho dini baby akase free. if I can refer you extra attending Pacho akase free. if kasa free a class Bacho yenti we. sister akola no mi wo hwe mi yese to plateau de ni tiri de ni shele chi sonka e ka bi bakwana na akoyura seyu eyize kura san kola mi shele eyize ni pada se ni kura to mi pro wa bi shafo kura to mi pro eyize interpretation and a sister no e bi yesa de ni. Okay. Yo, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akase free. Pacho ya fani ya yaba. Nikasa fu betili. Bacho he. Kaka mi pesa mi kanise. Bacho me ba ko kase free he. Betili. Bacho wa he fa. Betili after Michelle Camp. Oh, okay. Yo, name Kwa Matthew. Yo, name Matthew. Obanu Samia ankasa nkola no mu hwe de eya enye so ofa njani enja be ma no ese omo mienu na wo no ese wo so mo mbom no omo hwe akola no even kwa anka wanjani anka by now 9 years aka akola yi ni waso mi dada ese so wo de ni jani ja be ma no nti omo kwa ni ja ntumi nyechi ese na ye tsa akola no fila on ntumi nanti enti won hwe na omunka na omunsha kola mi na tablet na some so school fees ni nya che tablet it to to me buanu school fees ni on chen na kola no nya mi ya dum na to me kasa obetumi anya tablet no so aka aka mi go kan Your name me that say. Hello, good afternoon. About asogbo time abeja for say program. Me bacho council. If I tell you about original Nigeria need a baby contract tata kuchiwa mbodi. First, Mr. Dr. Mensana, Mr. Edmega, Anthony Abuda for the producer secretary, that is no beduna. The question is, it may be the senior teacher, you know, be. So the one of your person of Hannibal. So the best thing I say, quite a money, and I called the committee note which you said in previous. Because I said him, because I said him. Because the problem here,
One show first year about you. One show you about punch. No more wow, take the other baby Bama Kokwana, but one show now. Said the commander, and I know a baby cocoa. You know, your Bama, and then I can't carry man, that's running. Well, we better hold it at the Hakwana, ma, you didn't a man in TV, as I say. Seven great as a bit of your also as a fan who was already go back on the ship of him. Then my Mr. Bama, let you we said about a assassination. I'm one castle, any Bama got and no man is about all. Obama mother Jaha. But I said, well, what I was you. If you see things so long, you know, he's getting a Bama, and the man is doing here. Let you make a gum, and then come with it. Yeah, that's a pa. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pastor Dini baby akasefi. Rafael, na tamba line is good. Okay. Now, when the come and say like, I have to say your flat bear man, a little flat bear man is. But if you know better than you say, that you could bear man uba. Ah, infinity, you call Akolana, you call one time they get back on the happy. You open out that Kolani koi. And I only the guys who Anything, if Fred Berman, Moska, and I will be some acronym better. Not only attend the abo, you are when you begin. And I will begin to this cabin. And to the time, man said, you took a ban for not attend the dinner as soon as the enter. Berman, the bar, was 7 years already, or shut the ban. If you are for them, and it's a money question, but I'm not money for some banner. Now, I can be Yabo, and I got a little bit of Fred Bermana. Only the man with Casa, who are Akoma, Matayim, Senator Berman is made a better see. Senator number back, I'm making my shock on another Abum. And in the printer, I think it's a little bit more episode, you make it. Now, you say for Berman. Just we for them and say one should be buying to yes one should be done now. Or the moment should be back. That's it. Yes, that's a pan in Chirimu. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Maybe I don't know Namon Sway. Oh, yeah, that is so. I say, baby, I can say Finudi. Me pacho yenti we. Because me have been out for me and not for I these are the Mudiana, if you are one thing along the mouth of the Mudiana. If you ever saw than the Lina, the Penny, the Penny. Now the Penny, I found the one Okay. Yeah, that's it. Last call, I catch you. Good afternoon. That's it. Yanisha, Obata. Anyway, baby. Mama, that's it. You should meet a girl who is known as Michiana Way. That's it. They didn't know. And the American is Argentina, Ghana, Africa. You didn't collaborate with Asia. Now, any problem. Not collaborate with you, about Boateng, about how about 2 years old. So, about you. The piano, the biggest problem is for me, more tempting to more animal labor. The piano is assuming that the pay is more. Once in family, Mamma, come a Bribia, Montemomidi, and the new one to yes, now for money. Only problem, a little bit of Catalano. Because you saw Akula in the bread. And my mother was also the cat of Berman, not that man to do one Catalano. I think that yes, I did. It is something to say about your problem is not to cover it. It is really play them with your mama. Ah, I have been really on to see the Papa. If you need that, and you don't really know. Now, Boateng was the Buano. All of you to be we can have a we treat money from Milan. That's what I treaty. Thank you, Philippa. About Misha Monero, Mamma, I mean, come on, yeah, that's a pa. I was here for
one bar tablet ewo adwama so pebi nom na entu nsonso ase woni padua nim emfama ho hye ne nso sensonso no bar yamunim no wanhwe no wantu ase na nsonso no te wo yamu de didi ana wudidie obi ba wiase wondi wa meda make us wanya fishi adua na yaduonum ade atwa na obi ndi wa meda sonso no betimi akun enti mesraw enimu anim ya ukọ eye pharmacy na eben wo no a wo se wo pe one bat tablet wo pe bianom na ensonso na betina woni padua ni mu no omo ase entu ahwe ye benyina na adani bibia wo mesraw ai mesraw a pe binom na emoa wo se pinworm infection ebetu ase hookworm disease ebetu ase dwarfworm infections and afi threadworm ni nyina betu ase afi ho wo bra wanya eye one bar tablet bi anom na bibia etimi akonkan hye nso se one bar tablet eye ma empanyinfo ye woni nsuo eye suspension bi eno nso eye ma nkoda wo mu esusu afiti mfie mienu ede eko na mu nyanyiro mu mpanyin fie so mba no mu nsuo de no na mpanyinfo no so anom tablet no enya na e wo pharmacy bi eben bi akwa wo se ope one bar tablet ni bi na won so wapomode ho nsematimi agina brane hye nso so don tenta adwuma de nyame ya adom ochina sweet mavis ede na powerful bet na se na memenda so mbesa atena se eye nwumre no ndu ede kosidum yenu ne senti ye ti omo na enkyerɛkyerɛ ni adesua omo kyerɛ ewo program ne so no wonso nya mu chefa nefa bo bra so warefo na bibia nko yempo empana twa na mo twede akwa ware mu a muhia sa nkyerɛkyerɛ ibi na timi aboa mo ama motimi etu anamo no enti hye ne nso se eye fiada najo ene memenda najo no ndu ede kosi dumienu na bibia so entimi enko nkan glambite na makeup na daroma na otwitwi anim de maye kama my bet na se ede dwumadie no esomo se o ya yefro abadin to eye bi na wo kọ na pese ofa ho na otwitwi anim kakra bi aha na wa frag glambite na makeup no abesiesie ho ama kama kumasi ane bebia wo bi afre no a obeba na no buo so de enye den kra ne sent ya afro ba partner e was 0544 466280 0544 466280 na omwa na wa husiesie no endimu na enwie peye pegi yo era me that say se uhu sesisia emrantie no edrepe na emaya ne so ne emrewafo no so lady a ende na secret ni nyina grow fine herbal tonic eno na man ya to ni din se Dr. Menses if it's a grow fine aboa etutu ye menses na ya no menses na entimi emba ye akofa fibroid ya de ede abreye ama awo ho ayeden no ene grow fine adaroma amasa ne mani nyina afi ye nso oba bi wo ho no ma obu ni nsa na ya se eye ne ya obi susu de entumi mba mese eye ya so de se busu bibia oba bia wubu nsa nanso obi ho no ma afini nko na wie ye na ne de aba miensa yare nanso ne grow fine adaroma meti akonwa mu di ho adanse abo amasa menstrual problem ni nyina afri me so akọ wanumu na ato no kokope grow fine no bi na enom onsa ene onan etwetwem eye titiriti a me so yade kope grow fine na enom ontumi na yesu so akone kope grow fine se wedie no so ani aye prekese amadress aye dress wontumi dress bi dia na me srawo kope grow fine ntutu sa ade ni nyina emfiri wedie no ani emfamawo hyene so se grow fine yen aye kokko ewe mam ha ena digital herbal omode afamfidiem na omode aye grow fine herbal tonic se open dodo etua obetimi akomisi herbal omokejetia mrom apidan so ewo kejetia smart herbal ewo oboase PFA pharmacy omotafo new road Colinac so ewo Ashton and Accra so Kingswalk herbal so ewo Accra obetimi afre digital herbal for Dr. Grofine ewo 0244 596532 0244 596532 grow fine, it makes you grow fine. Era ebusia 4 years na we so ni ajaboa for nkrato aba sima yebeba sisia tidie ban se ish na nkache mi sister se bomani so na me baba ko mra me hwa ansa na okoto ogu na na me ka kire mo se na meti pains ntika omma mtwa duro bia metimi aya sai ni omso jabe ko ndi ye mo duro eni en ka se ye twa duro bi se ama se koto we nu ma na koto na ho no be break
ama ebena ne ho no be kwa mo e free enti wo yawo sa ne mu no adwo ne mu no dwo me so no ama me dwo so no ayententem se me ba me numu nsu a kama sora dwo so be se 10 times oh ni nsu kama no a na me nsu me pepa nsu de second pedua no so eni timi dwo so eni bi wo kra dwo so no kame ne ma anya sharp a metima dwo so afu mata de nya 87.9 FM so dwumade ne yakoma mu nsem na wasugusu awutie na wo hwe on Facebook akoma 87.9 FM so na yekọ na mempanyimfo aka bi ewufi apagi era me da se era ye ntene fie ha ne enso duabo so but era ma menka no krenchel ene mema na omaba no ho omusua duabo se HIV emmemme suo duabo sebi omuse suo nyinsa so se HIV sana pese meka no omusuo nyinsen ese HIV na wonyem na wawo akwada pompo kra wo dwane agyawo ni maami ya wakwakọ wo yadefo akwada pa no ewura omu dwane agyawo obi ka asem bi omo wo no mu ho ne de oto aduane ma omudi wo wu bi omu didi wo be ma nankasa wo didi na wo ba agese ye frɛwo agese wo be wansa menye sho se maami eye ne pe so de akwada ne be de ebedwane ewura nyinsen wo ho yankasa yade yankasa eye dam stress wom na maame ne be wo be fa 9 months no be wo na akwada ne sa yare ewura wo anka wo betimi atrafa akom maame ne nam because otise yesi we wa ha obetimi asa ne ba ne yare a no odi akire otise duefo bi wa ha no mu a no okọ onim se onante yeden ya obenya yare sa ede ama ne ba no enye maame ne pese obeye keka o me so da se obefre be ma no obebo ne dua nanso ewura stress akwada wei ede maame ni namu no enya asem ketua memi mfere na makabi wa fidie so me wo experience 7 years san kwada we ye no mo ntena bokọ sa omo ha dwene papa e wo ho spirit mitimi ro mu onfa wo se wo chen no be hwe ni so enyem se basa sebi ebi kwa tini se wo ho itimi bani mu na o tini te se wo ye de 7 years o ma na aduane na esan ba enti wo di ma no de se wo pia na wo di ahye nanum ewura so be wie ni se wonni like abotira wo be wie na wankasa wo bofuno because woman ni de yewo na esam ne boso saa ensuo mpo wonum a na ehwiegu hwan na wo di beja no gise de wotima empo wankasa wonua mimi nua wo be odwane ja akwada no mi aman wo no because me bisa am say hini ye de akwada no bakwakoto eni ekita akwada kwapimta manyankopon ankasa to ne say den efre no enti enye maame ne pe se obefre be ma na bia one ne beko na mo na so nka wo ye wasede a enka wo fa wonye de ennu hanom yenkumba enwo bawo enti se wode na ba na omuka se waje so boko no ma no ye stubborn cat oni bra producers be ansa ne yenya no ye friend how many times o kate no ohun se ba me de na ba hanom na so ka de na wo twi bia nka wo sende busumi bia wo sende a ewa menye hwe se ma me ko de ne be ba no 9 years ma me na ya de pa 9 years onsa nya adwuma na wo tibe bi se menni bi ene ode na dwane na so wonkum na bema oba ene wo se wo ye de wo hye no dem bia me ka me se wo be gime nya 6 packs no ginu motom se wontimi hye ba enya force ade na ye na mo ya 5 minutes na mo betimu de no dia kan bia ye ohawo omo fo hye omutirimu sa se wo te de 5 minutes am say dia kan bia ye ohawo because enye sone enye kente na wo konso gumo be bia odi begu bia ebe ba soro bebia woni magubi e baba soro ento mo fa hye omutirim e ba ye na ka mo ka bo mu na mo nyina mo nam e na mo pa dro de aya akwada na enka wanfa wa nu hanom wode akola na jare 6.5 years wanfa wa ma nke ne ka obeka asem bokoyi de ne ka no gina so se wo ye na se de se eja ana fa akwada ne bra manya dro ro bi wa hanom ana age okoye mi se na me nso o mu ne fa hye akwada na enka wanfa ne ba hanom akwada mema maame ne ha no fa ne nko normal school ye nyina ye mako bi no because only 1 month ebeka to se bejoba we mo ya special school omu school on autism enye betesa o omu special school ye de omukọ enya sa afọ no nko a na gu onom enti ono yi ni sa hwe obi asom taw obi so bebo na tikọ paw sa na omo ye wo honom wo de ne ko normal school obepa asem de ama wo obeko ko pro bi ahwa madam ade kwa da ho no watama kwa akoto atwene enti se we ofre no wage atum se obebo ama ma hwa akwala ne de ene ebre na anie
o make sure say nsem o ka ye nyina ye recorded me ma reserve me comment won ho because say waje tun so be peska ni bia ye den aba me ya hwa ye operation eno ni ade a ye hwe ya ma ha se be so pa obi anemum solution ne kwan ye be fa so a akwada na pomodi no betumi aye den akeka no ho aye bibia ma no enu nti ene ete ha so waje atumu a ewa me ni problem bebe obi a nyankopon kan ho na de oye de enye nhira na de okan ye onfambra na ye nhwe so ne enfa nge akwara na ho de enfa ma ne ra pegi me da se papa nyame nhira we no contribution na ye nkwai nana bila kantanka atna se kusie mpia wi a we de entansi nana na dey besrao ayo enku be na de bai don't worry oh Awuraa omu asemi na meka kakra na Awuraa ma memmo oba na baso wa kire batanye sania mawa badaye a da bia ye ka no oba no wayi bia di ama yehu on se oba ne bema wo na bema nhwa akwara na empo akwada onni ohaw bia wo ne hompo no aya na setena enye ade da fom sa se oba wonko a wo hwe akwada na ne papa mfi no ya na nya ade da fom na sa akoya akwada wo yade kase sei wo no ho yade akase mi na ka bomu ontimi nante no yade kase na onsan so nkasa ka ho se de ma akwara na setena ya den ne se onyini mfinhia nkono onya akwada okay maami ubekọ baabi e so de akwara we hye wachi baabi a ubekọ bia je so de akwara we hye wachi why na wuja na ma no why na wuja na ma no eti maamre me bona baso na me hwe ne picture no unsa ne nan no utim se ahwodin wo enye sanka akura e on nante dade kaben kitinkitinkitinkitinkitinkitin okay ba utim se ahwodin kakra wo ti se doctors ti me hwe e ma ne nan no ne nan tabu no ti me si fomo a etimi si fomo a me gidi esa obetimi anante ko ma me so de ne nan ano ne mowre no ne nante ne nan tabu na ensi fomo no enti na manante na aduama no no so ne nan kasa dem sa ahwodin wo ti doctors ti me ma no wo ya be ye entini na e wo ne nantini ho ne namuro mu ho no no enti o betimi aye enti de be ne se akoma fm akoma mu nsem abrantia na kasa kama wa shebo so no pani bi fra no Canadian pa wo beta de chi se le be yo benya kakra edi aba kakra obenya de ba bia no mpanifo beka trabum ene gentleman ja kasa na ye behwe se ye ni enu aba beka sa doctor kro na o so be ya ma no ye benya ne number de ne dinkita ho na ye hwe so san de ne ko no msa examine biom isa se 2 years ache mo examine no na ye hu sania se ni condition ti no mu so mbetimi ya ni ahwe cost no ni ahwe de yenso betimi de support ni ahwe ama efiri ho no isa nsa akora yi obi nim nia obeye daache hwa akora tim se oye bright pa na so anu ni mie no akasa amohu se ni ewoni munie enti no yesre urade se omaye nkwane ahoden nyame ya ademo a akoda yi obesan obenanti amania amen omame so timi nya hoto kakra sanse sister se wo na de we esi so a bo se nafom enafom ento wada oba mitimu se osu anajo wodane ne niti no hwe ne ba no a esu no obesu okay na oto nsafre be ma mfi wo enya de edafom nti ebesro mu a enwunu oba no omunsusu na nya betesa okay nana me da se papa nyame nhraw busuafo na bila kantanka producer na moten nka nentansi wo se ne wante ne nte ho kra wonte ase enti wode de akogu na enche ye de dwumadi ni na beba wieye na ansa na ne yemfa birthday nchia yi enkoma yadofo shonku bi a omo etie ye no mo hwe yen so wo se happy birthday shonko enkoma Mr. Steven Boateng a dodo na afre wo se painter wo ye former player edema kumase cornerstone se si ayakasa de o Italy abrochimaimu na we efi wankasa unua be marketwa Awuraa opoku justice ne nchen eneba bra panyi wo se omaw awoda pasonko twedi amponyankropon onhira papa na onye wakoma so ade nyina maw onpeja onfansi mapom adwa so na de wakoma apirihwehwe bia no ma twedi amponyankropon emfa nkame o da biara da happy birthday to you nyame onhira wo
Second one was happy birthday Shonko Enkoma Florence Adakwa. Happy birthday Shonko Enkoma Florence Adakwa. Mrs. aka Nana Owo Holland. We efi eye obra opoku justice nchen eba. Nana obapa wasi nyame onhira papa erade nka wo ho na de wakoma pirihwehwe nyina no erade emfa ndomo ombie punu bie mu aton ewa brabo mu emfa ema afi ba ko nyankropon de aka wo fie hu wose oma no enye nhira erade na akasa enhira wo na onye wadom na onye wakoma so ade nyina emfa ma wo na ompagya wo ema wiase nyina ente wonka. Last one was happy birthday Shonko Enkoma Dilali Kweku. Happy birthday Shonko Enkoma Dilali Kweku. Dodo na frɛ se Erabna we adwuma ewo airport. We adwuma ewo airport we efi eye Beluchi nchen na eba. Waso ma woda pa Shonko. Erade Nyankopɔn enhyira papa na wonye wakoma so ade nyina ma. Erade mpagya wo fansi mapɔn ma adwa so. Wakoma so ade nyina no wose afi ba ko Erade aka wo fie hu. Wonfanya ni nyina emma na enhyira kosi se obeye enhyira. Enjoy your birthday to the fullest. Ebusiafo ya de dwumade ni nyina esi. Yemfa seda emma me producers a obushe dwumade edema ye na awie Nana Bila Kantanka ode ne wofa se Spatus Kwajosa akode wo mu adaromenti ene yetena ase dumienu empemu edibesi no miensen eso omo na ye adwuma ni nyina maye de betena ase di ho chiame keke ne senti asedanko emfa emomo na ye ko streaming hono ma MCR eye Beluchi ena afi na yawo omo so adaroma no mo de enko Facebook live and afi onua television ma so nya bi ehwe yesi nyame onhire omo paaye do mo ase na awia mo somfo me Akua Ofosuhemaa Boateng ofra me awura meje so metina mu edema beaches pure gabra anti b na sorry na sports happiness Akoma sports pepe shuares wona na pamfo no mo betina se na mo de sports papa de mu ohwam omo de besomo kosise no nsia ebebonti ha ena obenya latest no mafidie ne na ha ne ti omo na bibia so entimi enkoye na ansa na ya hye ne so so obedale *439# *439